akari barakinyane arimi bakume goji na barabaichane gideti kenda kwa mukirambulio ya muguri yande kuma kedirikare na bamya mukaira kiwande ne kyori bona nitie kuri akwanira kona muduro yomane bone kumana kiraba kuwane ndi kwina wamba na kinya rongo kana kurongwania kire yani bambulio arabakuwane direte kinya kenda kwa nanjira wido ntobrane ndi bedirete bakirana kya kuri akwana na kuri dirikare tonyera kendo tiera urawe ngoba tere kuda kinya ilwa nimbole ona kudira ikinyila mutuki kare kato ende to ikinya na kuma Alhamisi no ntunelo yejire ndale aje kibokolwa mutemba roli ndaja itweta mitemba njuma kwa twikaniro tukayo wa fertilizer na nkila ukanjuma the mwenda aja listi nendande kwande number 25 ne akari na barani alimi kuma mirige nego ji na roba shumire na mateta egoro ya mbore ya kethirikari rabakuga yaratwekere factory ya uria ramisi ya kiumia kithiru na kuma riu mwankira na rua ne alimi baka ibombite kugunika nayo arabakuga egoro bare gwikinya kugura mbore ya eu bariuga mutaratara jwethira jugitithwa kaora na mathajo goro jari gukinya berwa ni abisa murungamiri anisia wanja baroke na rukiri ni onto mathaja kuthira arimi babariuga bare gwikinya kumathejire charokere bethira nchukwete rugori bakiuga boba tano gigwetera monka gwa Kiamburu ala kinya to kiuma nchukune utotigerete rugori ararimi batigi barigari batena bakuthithia na nkoroki bakiwa gitumi nchukwe weraga kurugurwa nimborerera rikwirethirwe kendu otuko na kwa unchukwe wetina gento buru ala tukigeria kumurika na kamera yetu nchukune ukira tonere ni mubuko jumwa kijuriku turaumire atha 11 yesterday twerwa twane tukeja na rwa rukiri tukija twethira fertilizer erere kwendu tuko nkeja ndakinya gintu thaijire na ngo kinya thaijire ndaigua ntu bakiuga fertilizer ni rathirire utuku na twauga tutiuma turi twinde twauga tutiuma ja tumenye ura fertilizer etire na tukwirwa turoke rukiri kugeria kinya kumuringira thimu ndumwe personally auga ali musemanio fertilizer irije akamatona itonga ekathira arimi baka wainda batikuona fertilizer bejire na kweja betheria store ni ntheri fertilizer ni retire utuku nerere ukamatona ngari igitaga nande akariba baduga bisa murungamiri wa nchukwe janisia wanja arenderia mbore na nkukumano na njera ya witho nandi bakiromba thirikari gutonyera gatigati kenda baka bathingatiria na ramboro ya weretire itigunite murimi wa nthiguru buru na turienda ku request baria bari iguru nau bamurite aja antu baria baraja na fertilizer aja mwekuru aritwe na timu yawe yonthe bakeja kweja na fertilizer aja kairi baba gutunenkera ni njira jia ngukuo ite ukinyira murimi urio batie uthieni arimi babare kuwa kuri na mbore amibuko emwe ithio bisine mwanya kiri factory je kamera yetu niendere kumenya uma bumanto inde tukiuga tugukinya bisine u abisa mwene obisi wachokia mirango achingira na ndene ara tutumbere kuthuja gintu tigake mirango ingi na nyumene tukigeria kumenya imbie kura ingi nitugereria kuringira thimwani sia wanja ura ni murungamiri nchukwe ya ure ara machokio jawe ugere na gwatikene kingugi na titayari guchokia bioria bieto kumego jige shigombungi ke Southiment nke report rantito shewero rea kwa rieto ni mutugi kare ngira kone tenyi moch ne de mirongo dato turi to ya to leche direte nende kiona kakua iracha ni chakari bagembe north ni watikani tentere changara mara ruai na kunankaniro nende kiraredi ontobra bodirete boikare kantere chakambe ya poridi yalla re bakyari nende agane ngambi bedirete bakyende kitakiama wado ya redirete kairo yotira wambe bokuda bukuniya ya kuidira ya kili kitakua na munini wa OCPD kitone kukata kelare nedirete agita na mbere na kwa ndene ekumike mwibombe tukwithira bakyono gakiandithia yana 21 na imwe
tufanye handing over ya ile ng'ombe imepatikana. Nontogo kia ntugo ya munthi ng'ombe 48 ichiagwatikanire entere echia andaba ng'ombe 30 ikinenkanagirwo gituoni kia polisi kia Lare kiria arithi iba kuma ntere no chia Gembe North na ng'ombe 18 nacio cirari cia arithi bakuma ntere cia Gembe Central indi agikunjira munini wa Ospindi gwa Gembe North Toema Kibitok wamwe na arithi ibakuga kwa gitara kiumia kimwe nkuruki ya ng'ombe 100 ichirikitie na kuonekana kumania na maitha babu na cia chokerwa ene kwanjiriria kiumia kithiru itwanjiririe kuwata ng'ombe irachiirwe na tuchiwatite Isiolo ina aturukana bara twankene nabo na bara ya chore betu na twathwanagia ng'ombe ciita Samburu kumbe ng'ombe no aire imwe kinya Imeru no kuire no Meru North no tuinthe tubatwire ng'ombe ciithite miaka mingi tukauga no tala ira itanjuci ciongwa ni oba ng'ombe 600 inara iturikabite ng'ombe yana sofa kuma vitengo bibia tutu kuwatanira bio na KPR na arithi itukuromba ria operation hiyo kuendelea ng'ombe cietu ciumbe kuma nau cionthe cie hii wiki moja tumefaulu kupata ng'ombe 141 chini huko Nupulo tulirecover 95 last 2 days from yesterday 2 days tulirecover ng'ombe 16 na jana tumefaulu kupata ng'ombe 30 lakini yote ilikuwa 48 ikawa hiyo ingine ilikuwa ya Gembe Central ambaye tulihandover ng'ombe 18 so jitihada tumeweka ili kuweza kurudisha ng'ombe yote yale ilipotea asiendi tukuona ng'ombe cietu ni kwambirio coka ira tukaromba aki agwatue gantu bara aja tuya kuminya mwamba na kwi mikataba yethero yiki ria twita kwaraniria community iria tha cia ng'ombe ituga kethe ni muntu awatwa na ng'ombe imwe ibati kuriwe iri ithatu indi acha tukwata mwambe tu itukuromba bitengo bia security bithiate mukataba yura kwezariera yario rira uthiata muginyo kana gathiata nyayo era ikauguma kwa munturi kintu kira kia kugitite kirwe na kia thiata wa na akacokia na rira carie wirario ire yare matiangi mburi cio kwirira cieyete kwetu mburi bebute na boyere iri mburi yana na sibwetu gwatuika ari tu lazimisha bunka nyayo ikuoneka kwetu atuika uti kintu kio giatiro kwetu lakini ria kintu kietu kitite kuo tuikara yaka batu tuteba Kenya tutirawa kinya nengi inde twaromba cariere ere kwe matiangi icoke kintu kietu twathiata muginyo ara yogumira twona igwa turukana twatuika antu bo into bietu turiwe into bietu tuthu na kinya batu tukara ya Kenya bangi indi warira operation ya kuthingatana na ng'ombe nkuruki ya 6 ira ikwirikana ira ijwa kwa igita ari kaire kurukite ntere ino cia Gembe North bari urua arithi na boiba ithiro baritho na muno nkuruki gutigiri bakonenkanira ripoti bora kubatirie igita ria ndethia chaiywa ntona twankene na turukana na kinya kuba twire ni kwetu na ng'ombe iyo tuciona na ende mwasimua batutethie tengo kia security ng'ombe ciumbe ucoka cionthe onto nkuona bantu baba ingi batiro kinya ba maisikini oito kuromba mheshimiwa Thaitumu endelee kuinyelia atika mame nikenda into bibia to bikonekana twina imani nwe kabisa nonto itorona aka kwina kiundu lakini kwina wero bunene na twina wirikiro nwe na itukumea manto yao nthea kaumbikana. Nashukuru officers wale walifanya kazi upande ya Isiolo kwa ile kazi wamefanyia wananchi. Iko officers yetu tumeweka huko chini. Ile kitu tu ningeomba wananchi wale wamepoteza mifuko sao, bado operation inaendelea huko Isiolo. Ile kitu jambo la maana sana, tunaomba wananchi hapa waweze ya kwamba kutupaya habari mapema na tena wajitokeze, wasiuje wakasema security hawasaidii, na sisi tuko tayari kuwasaidia mpate hiyo ng'ombe yenu yote. So far mpaka hiyo ng'ombe yote itarudi ndio operation tutawithdraw huko upande ya Isiolo, ambaye tunashuku ng'ombe yetu ilienda na jirani zetu ambaye ni Waturkana. Ng'ombe ni tiereketha kene nyingi na operation ni kuendelea tu ina wirigiro ende ankoria antu betu betho beno mariru mbici ya miru tika ibetera ende thirikari no itumiromba achendi tukuona mturo na kintu na katibe tu ni utwitikiria batu muntu nethirwa ene into byake na obu tukuona mturo ku violate katibe tu kanoro kuna bu
ni muntu twelekene nwe so na asukumwe arete into bietu kuma Gebe North, Peter Nicholas, Chabare.